trum chu khovela mi hau saber company lian berbera an CEO te chen na in lam bi ve thungang o Jeff Bezos hi kumsang kha zakwa somru paruka changkhan Amazon CEO ania Amazon din chuak tu pa ani tuna hian a house sakna hi $160 billion vel ani hemmai khovela mi hau saber nilai me kani bok sumna itam lama digit som pahni pel thei ma saber ani boka chuwang chon chen na in ani ro pui via wang ti arin thei sa ani The Land Report magazine in Asoidan chuan Bezos hi United States a ram nei zau ber somni pangana ania a company house sakna multi-billion dollar atanga trillion dollar kai chho mei tur mun pui chu Seattle la a umani Bezos hian US a hian chen na in ro pui tak tak panga ngotanaya Washington DC a in lian ber nei tu ani bok he in lian tak mai 27,000 foot square azau hi ama chuan textile museum ani china tuna hian $12 million zit sengin chei that mekani he in hi chen na mun lar tak Colorama venga omania asaknan hian $23 million zit chen ani bok an chei that zo nuwa chuan Bezos hi Obama le Kushner stenen anin chen omdon ti nani mase tuna chuan Bezos hi Seattle la anupui le afapali tenen an na cheng meka Medina Washington a po inanaya a chei that na nen $28 million vela seng boka tin Beverly Hills home hi $25 million zet mayani boka Century Tower New York apartment pathum in zomvek $8 million hu ala nei cheubo hei chawala ni lo Texas a ramzau tak mai ala nei bokani khovela house saber pahni na Bill Gates hi tuna chuan CEO ni to lo ma sela Microsoft muchuak tu le CEO ani awang khan khovela mi shat lo berani he video a chen na in kan ti lan tur chen khat ang bokin a in hi Medina Washington a omani a he in ro pui tak hi khovel technology tharlam berber ne na thwa mani bok tui pui kama omin 66,000 square feet zawani a he in chainan hian Bill Gates hian kumsari chung mangin $63 million zeta seng bok kumsang ka zakwa somriat pariat khan Bill hian helai mun hi $2 million in aleya mase tuna chon a hlut na hi $130 million zeta to he in chunga thil omle manra zong zong hi tunlai thiam na sangber manga control the effect a bedroom pariat chau nei ma se mitam tak thil ti khomna dong zo tur khopa zaw ani thung bathroom somni panga oma chauka ringot po paruk le mi zatni izatin chu anei theina tur dining room a ombok fit somruka zaw swimming pool hi du chon ti lum thei ani mai ba ka tui hnoi music features ne na thwa mani bok ami khwal ten ti tur dang anna du ani chuanin trampoline room lian tak ala om cheu boka heiba ka hian Southern California a ranch lian tak mai nei boka aram zaw zong hi 228 acre ni in $18 million a leyani hemuna hian racetrack mikhwal pindan office veterinary suite orchid le bars panga a omboka heiba ka hian Gates hian Wellington Florida a chena in $8.7 million in a leiboka heta hian afanu Jennifer akhosade oberchina ni apathumna a chuan investment lama hlo tling le poisanga Warren Buffett vethung investment lama athiam awang le Omaha a cheng ani awangin Oracle of Omaha ti hialani a tuna a chena in hi 6,570 square foot zawani a kumsang ka zakwa somnga pariat khan dollar singthum sang ka zanga chawina leya tuna chuan a chen na hlut zong hi $800,000 ani dai to ani mani ingai tom ve takani awangin hilai vela in chaber po ni lawa hian ala cheng renga tun nai loka khan Buffett hian Laguna Beach a in $11 million in a shala he in hi kumsang ka zakwa somsari pakhat khan $150,000 in a leya a hlep chakop mai tun theng po hian Buffett hian minaran ang mayin in pangai taka chen ala thlang ta fawani he lista apali na turin khovela house saber pangana ni mek Mark Zuckerberg co-founder le Facebook CEO chen na invethung Mark hi anupui Priscilla nen Palo Alto a $7 million man ina an khosameka he in hi 5,617 square foot zaw ani a saltwater pool dining room lian tak bedroom panga le bathroom panga a oma he in hi kumsang ka zakwa pathum da yasak to kha ani a Buffett ang dewin Zuckerberg hi chena in lama poisa mana in su memo iloti palange ateu lo rap thak lutuk Marvel Comics vela kan lo mu chin anga AI in thil sung sunga control vek chin ang deuh khan
Mark hian in chunga hian artificial intelligence assistant aming Jarvis tia kau chu ada a chumi mang chuan a in chung thil tam tak chu a control thei vekani hei ba ka hian billionaire dang te ang thawin tuna an chena Palo Alto venga thaw hian chen na in $30 million mana leiboka tin sangni som pathum khan Dolores Heights $10 million man in a leile boka a cheinan $1.6 million a seng le a office media room half bathroom laundry room wine room le wet bar te ada bel bokani he Facebook lalpa hian amun na ilian ber chu $100 million man kawai Hawaii mi hi ani a helai muna hian chungkwa le nuam tol du ten an man thei turin chen na in tam tak sakatumani billionaire CEO in ngai tom tak dang chu famta Steve Jobs Apple CEO kha ani a ani po hi Palo Alto a 1930 Tudor style ina akosa china he in moi taka hian bedroom pasari le bathroom palia omboka a in sakdan style hi British country style ni in amoi le a technology lam thiam tan chuan in pa ngai ve taka chen hi a in me lo zok po iti hial mai thayani Oprah Winfrey ani hi talk show host to lo ting ti ila kan soi so lawang heba ka hian Harpo Studio CEO ani mek boka kumsang ni pakhat khan Oprah hian Montecito Santa Barbara a in $50 million in a leya tin kumsang ni som pali khan Telluride Colorado a 8,700 foot square razaw $14 million in a leile bokani hei mai ba ka hian sang ni som paruk khan Horse Farm Estate $29 million in a leile a Mount Halekala a in ro puizet mai auction atangin a leiboka he in hi $32 million in azwar le ani he 21st century farmhouse hi tuipui kama omin pindan nom tak tak le mun nom tak tak a om chewa mei chezinga billionaire ni masaber ani bok nen chen na in million tam fe man anei thwa mai ani Elon Musk Tesla le SpaceX CEO PayPal hochuak tu ba ka ni na tam tak nei tu hian chen na in man tau tak tak $72 million hu zet Los Angeles a anaya a in pakhat hi Gene Wilder in hui ni in Max hian $6.75 million in a leya kumsang ni som pathum khan he in hi afa paruk tetan private school a asiamani Elon Musk technology lam sanjia ishet ang khan henga in zong zong hi mipui mimirin kanman phak lo technology tharlam berber manga thuam fekani boka kumsang ni som paruk khan Bel Air Los Angeles a $24.25 million in mention alele a he in hi helai vel bora Elon Musk in inanei pangana ania ama a in lo leito te ne na bel khom chuan avain $72 million manzet inanei ti na ni chu tin a in leite hi in latlo te te veka om ani bok Larry Ellison CEO ni Lavin ani hi chu Oracle CTO ani thunga achena Woodside California ami hi 16th century Japanese nal in angasak ni in $70 million manvel ani a he in hi kumko chungza tan sa a kumsang ni pali khan an sa zo fel theita ni hei ba ka hian Ellison hian Kyoto Japan Garden Villa anei boka he in hi $86 million shal phal ani film producer Robert De Niro le Sushi Vorlar tu Matsuhi Satinen in Kopin Kasa Malibu in chu Japanese hotel an leta he in hi kumsang ni pasari khan Ellison hian $20 million in a leya he ta zon khadri aman hi cheng sing rat sang thumani a hei ba ka hian mun shang shanga in man tau tak tak ala nei cheu bokani atobera chuan kan soi mai thei me lo tur India rama mi hausa le khovela hausa som pakwana Mukesh Ambani hi ani achunga om mi hausa dangte kalkan mewa ani chanchina kan lu na chanchu Mukesh Ambani hi khovela chen na in man to ber nei tu ani wangani a chen na in hi Altamount Road Mumbai a omin chongsom ni pasari zeta sang ani a amanza chu $2 billion zetani $1 billion hi India poisa atluk le ding on somsari parukani a chuti ni chuan a chen na in man hi India poisa in tluk le ding on za sunga pani man ti na ani e kainin mi in hwai kan wa lain annin wa sen lo an nei thung si a affair lo ma kan tiem o ma se heng mi te hi thorim na thiam na le taimak na wanga hausa fe kan ni a suman nga to boka an du du chu lo le yang meang an nei ang za thi nei ta la nang khoya nge chen na in man to ilei ve ang le nge Warren Buffett te ang khan ingai tom takin mineran chen na anga I cheng zo kanga isum chu mi te chan puinan imang zo kang le anwaya comment a hian ingai dan te lo share vela tin kan video te hi ilo ngai na a lo en vele zel I du ni chuan khonga yin kan channel hi min lo subscribe sakin min lo like sakla
chuan notification bell kha min lo me sak nge bak don nia